Welcome! Rogy's Journey. Kay Journey, kabalo ba ka nga ang pinakadakong freedom sa life dili kwarta, kundi ang skill nga dili kadali maapektuhan. Home na ni nga video kay para nis imo. Kay tinuod, kapoy pirmi maapektuhan sa opinion sa uban, di ba? Gamayng comment, laay imong adlaw. Sa imong life, pila ka times nga walay nahitabo pero gi-overthink nimo. Pila ka gabiing dili ka katulog kay naa kay nadunggan nga gamayng isyu. Pila ka adlaw nga imbis productive ka, nasuya, nasuko, or na-open ka. Na ako'y amigo sa una, dali kayo matrigger. Bisag simple ra kayo nga joke, masakitan dayon. Pero karon, nausab siya, kay nakasabot siya sa principle ni Jim Rohn. You cannot control the wind, but you can always adjust your sail. O mao man pud ning akong realization, the more unbothered you become, the more unstoppable you become. Diba, kusgan? Ganahan ka og peaceful? Simple ra kayo. Ayaw pugsa imong kaugalingon mag-explain sa tanan. Bisan ganig si Lord na ay dili ganahan sa tanan niyang decisions. Unsa paghata? So ka journey, sugdi karon. Lower your expectations, raise your standards, and say no without apology. Choose peace, choose focus, choose growth. Mong push yourself. Kay kung dili imong kaugalingon, kinsa man di ay. Ka journey, kung nabati nimo ni nga nay value ning ato ang istoryahan ron, i-share daw bi. Basin di ay kini nga simple reminder mo ikinahanglan sa usa ka tawo karon para dili mo give up. Mao nang push po diha og share kay sa imong gamay nga action, basin na kay matabangan nga dako. Ka journey, trabaho ta. Kay bawal ta madria. Ug ayo kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Babush!